Bali ke Mausanram constituency uba Olan Sing Sun, harangkat u engineer jong ketenat ke kota kia, kelelek jurip dala dia ya barok ke jaka jing sumar ki bahap hapo ke Mausanram constituency. Kumno bentip ke jing don kam, na ke benta ke doktor ke nong tray, bat ke jing long jing man jong ke jaka jing sumar, na ke benta ke pajba. Ha ke ba ulas dang melek jurip, ya ke PHC sau semper, ke bedang syok thamai, ke bala tray syait-syait. Nangta ulai hiar benjurip badia kendu ke doktor ka CHC Mausanram, ka PHC Dangar, ka PHC Hagsnong Hatmaudon, bat ka PHC Lauba, ban yoi dalagi jongki khmat ya ki ei ki jingdon kam, ha kini ke Public Health Center ke badon hapo ka Mausanram constituency. Mentang idon honi ka PHC Sausemper ke ba il sedang menitri bateri di ba Lidli Carboni, adon lang riba onyang executive engineer jengko health, iba Felix, JE, iba Basan, di kekam kelas sedang meniai, di ke time frame baga ke department kelabu ke di Karprabnai, di ke amount kalau siklur supply lak, ikermen ba Lidli Carboni pendep kapor bagian, mo. Nak hiru hi ai sekri lang tenam ta ba tadi ke kamban sekri pai ba kane kontraktor di don ke kamban sekri pai ba engineer gidi bun pai bu ke kamban dep ka time frame ke ba department kabu dengar na kapor ngan don ngan pai ba ka ko tip ba pai ba construction lan ka jingtrai ka di dep kapor ba yang kana mengilak man ai di sekri pai ba kapor ba te ngalialam you engineer jong ka health department bandai jirip bandai pay ya baru ki PHC bahaba pok Mausanram constituency nengkong ngalawan pay ya PHC Sausemper nomor hadin ba mga bati madam amparing ilaw inaugurate ya ka PHC thamai hadin lo ya sanction ka kwa pay la ka kam klayat em kemudian ngalawan pay ba engineer ngalapa ila sedang ya kakam ila sedang banti ya ka norim ban ila sedang ya kakam tengah kermen baga ajing epor juga gomen kelong khat habna ban pendek PHC Sausemper ngakermen ba kalkum bagi jing pe jonga ya ki tiar kita bi lopon poi ya ki jing sedang jong ki machine propoi atau jing kermen ba ila pendek kapor ba ya natang awan ras Mausanram nomor ba Mausanram CSC ngimut ban wain no koro itu ke tulung wile deketin tingimut berlek no daga slap the plus ngelayo sanction ba atur tam daga yu de ketua kadang don under progress te izin temu jungi Mausanram CSC gelombang in let's say how snem bonwan in plino bukan ka first referral unit hak bagian ki specialist child specialist gynecology specialist berkendang ki special facility center Mausanram CSC nak tahu ada muan pay progress of work makan doktor berdontor engineer begitu tentang ilai sedangar ban pay ai begitu kam di ilalap bon gitu kam ke parking space ke approach road gitu kam baleno nak tahu ban snano tu hajiro armala man baru ke PSC gitu berdon ke yoga center dengan kemen bau engineer orang nasional estimate baru PSC gitu berdon ke yoga center berarti ini guna dia diskus mending buat kadang PSC itu. Tak kemudian di ruku kadang ikut apa? Kenika PSC ruku ini ban relocate, lalu ban kerja no. Nomor bahagi porsi siteng nak building ki soma seluruh kingam po. Tengli keren menin bah udon bui ban air semua ban swap no eka jaga, ban iklim jaga no baru. Tengah pergi ke elevation kalau kam haji dong. Tengah tengah keren sego gomen, lagu gomen ka mencur eman pengkerjaan no ban relocate lalu ban bangin sinal hakawai ki jaga ya ke PSC hasau sepet.
Gade di jengah punya grand government lah ada government ka menjur kemud in perkria mau ke pensi kepadon mentah rungkung in ran ko ijaka with new daga new sanction tinang tang alawad haloba ban pe jingan kam haloba kala ke footfall nilap ke footfall jadi nom di outpatient ke kampun kaloba ban ke mosrambo di menurut kata ngapai ke water supply scheme ke di special ya ke loba pensi kadang duna tengah kalau keren di engineer PSI bagi submit skim apa SPB nomor ka loba PSI ka apa SPB boleh kepang yang kita skim kepada kalau bawa PSI